Webafowethu ungizwe mcuno usenqumela ugwayeka ke umcineka lapha nakumhlelo wempucuzeko uthi ke akakhokhela abantu ngale kwalokho uzomfaka enkantolo ngale kokunanaza abafowethu nanto udaba ungizwe mcuno la ikhulumela khona kodwa ake ngiqale ngibingelele abafowethu ngithi sanibonana maniqala ungena kule channel ngicela ningakhohlwa ukucindezela usubscribe niphinde nilike lama video abafowethu esinenzela wona ukuze kube lula ukuthi masifake ezinye indaba nithole zishisa njengoba zinjalo na inkulumo kangizwe mcuno nqumela ugwayeka yena uxola nemcineka ongumhleli wempucuzeko awuyizwele Cineka unika 7 days khokhela bonke abantu ngalokho ngiyokuvulela iqala lokuxhaphaza 7 days khokhela bonke abantu ngalokho ngiyokuvulela iqala lokuxhaphaza nelokweyisa isizwe sami njengamabhinqa emva lokho nginikeza incwadi yokuthi buti phuma awuphumele ngikhathele kuma sengibekezele kwanele ungibhazelani ngivele ngakufuni ngcineka ukwenzelani lokho ngithulekela ukuba ngikubekezelela njenge human being manje uyayitshengisa manje into ebuhlungu wayenzayo enye into engayithandi ngcineka usehlangane nomunye umfowethu osebenza umsebenzi omhle kakhulu kusukela kudala nje into enizokhokhela ama event usomabhizinisi lombhemu ngeke ngizimbale ngegama kodwa bayamazi base bengihlangana nabo ingoma kwazolonke ingoma kwazolonke they are trying their best ukuthi kuhambe kahle futhi nakhona kuyabonakala ukuthi khona esinye isandla esingekho lana kunakho ukubalulwa ikhiti kancane lapho kwengoma kwazolonke kodwa manje into eyinkinga njengoba kukhuluma umcineka lapha lezi zinto lezi zizokholaphsa zonke ishone phansi ngoba abantu abathenga amathikiti nakwingoma kwazolonke basokhomplena ngento efanayo ngenxani nayo ukuthi umcineka yiba indoda enough uma kungasakufanele ukuhlala kulelo khaya bonke wenze njani uma usafuna ukuqhubeka uhlale lungisa isimo ukuthi xoxanike ube neqiniso ungalokhu usine kubala lalela 7 days engunikeza wona angabukhwela abantu uzokuvulela iqala